Oba rukutongoza okugabe bikosebwa by'omunju omu bigombe by'abeetereni arengo rebyaro omu district egi yona abakazi borekere kubire bine ekyetengo eki. Ni glasses ezi nezo kuyambaho abakyara banje omu maseruzi gabu kandi omujanyi mukuru omwaka gwahwire akaba ari Right Honorable Nabanja Majegere kandi kuyizira aha ekiyakozera aha nekyamani so kuyizira aha nawe yampe sente konke sente kuyazimpire nagira ngo nyowe tinguza kutwara sente ezo nkajeni. So I donated that money back to the communities and especially the women that are abakazi abankuba nimenye bembera omuchwekeki. Jeni bino mugisha ayongera jangu sente eziguzire ebintu byona zikarundano amukoro gwekiro cyo kwesemera ekiro cy'abakazi ogwa bigoroho ebiro 28 bikozwa katano omwaka 2023 omu district y'Ibanda. Omnyishingirokazi ayongera hanangiriza abona bekira mukoro na mnongabo abina abana okubarindaje omu bihuumuro ebi. Abaana bitu bahumura ninga abana baleno baza kuhumura abana tubakwata mukono tutakare kensi ekatworora abana abo kwatware kensi ekatworora abana ntuza kwihambusha koze aba bana niyo nyense yahi yanyenchaka itwe nk'abacyara twashemerwa munonga abo ahona rebo bitukunda kandi ari nkariyo narebo mu makagitu narebo mu byaro bitu narebo bwetaje butwineyo zice rizo zona nazo zazyaha kandi nazo zayakire mu kopebyo kandi nshaba bacyara mwena humwatware mu kopebyo n'ebukopo bya mwezice tubikopo byo kuto mabara tubikopo byo kuto hoteli n'ebukopo byo kora harufu ningo mu bugeni kureba ngo sales zaganyirwa mu box ezirengiri 18 nazo zigaberwe ombyaro rukaga mushanju okwetorora district gasha kwa Susan Chalsima.